The Kirby Miller starting more the America screw lords na shachtwoji America there in Gertushkurt Verikish and Gaji Vergenti is Canada. Especially Gary Alamock, J Hill and Hoswitcher, Gravini, J Hill Sheetson. Den Emmerke, King Jarko vi Aku illa Emmerke. Agus hús a hart Lorna, hús a hart Cartana ag crinu letrahe, ag sig asgríf letrahe, a sgríf bíní na walla. Agus comáile sin haar se fógri is jahab de Piper Actula fod na hérin, agus na Piper Nation ta fasta. Ag iri rini letrahe haar hige. Agus an sin na letrahe sin a asgríf, agus haar sin a letrahe rastig bíní. Agus fan áro an lor creepni ige ilarna noctuji. Lor a vi an jaarliste do Pulitzer Prize. Fast go cúig víle lecture leitséige na léirgus jaarcú de cosmuitere ile na himmerke. Ach crunne se lei sé ag cruniú letrathe ination agus de haibh a lacéid blin catteige ag cruniú sa trascríb letre. Well, tá animanar ag oldschool na héir an gailh de haibh a cursí stada, de haibh a cursí litréachta, de haibh studger fasta a dhéanú brochi himmerke. Agus an áhar sin bí se le cíl beidir go jocu na letrathe go oldschool na héir an gailh. Agus comáile sin réún na hallscoile ihir na héan. Sin an réún is smó a neahí an Immerke I bhéimir na glúntainné an cháta. An rud is smó dar na Kirby Miller hain tes na letrathe. Na dearcú le na Immerke mar ú deoríochtdom. Vastíní groiste an íbert a machas éireann. Níor arcsid ar Immerke mar good career move mar deatha. Na letrathe láin uignis, cuainné an walla agus mar hen. Ach tá an dúchrodól is an tú fásta darna héireann agus starverike haar tréimhse 3 blin. Tá muid le bunathair sunraí a hógal sa dóis go mé fáil ag daoine ar na letrathe. Glacadh se am an bunathair a hógal agus a chur ar líne. Ach be muid a tuairt faoi gan bhfuil. Bé sé a dhéanú a bhíine ní dóir.